Ghana any baby ye ni gie ni nyina gina ball so na ukohwe se yesi ye betina ho ama CAF abetu stadium nu ansa na yakase ye beye innovation work ha dwene na ya na bibia na omode sobo ne ema ne yakobo aban we no me say ye de bo National Sports Authority for na because of his ka omogini ha ejini hanum every year enya gro hwe na nsen ya deeper life for be year 1 million Ghana 1 million Ghana 10 billion eno omode bae eno omode be di ha ye mu program etidi asiesie pa na wo ha 1 million Ghana no muntimi fansiesie Media Sports Authority aban man nani enhwe ho enchedie bi yakoso so matena wa me ye two stadium dia so be bia no na yakachiro mu pray e wo say aban ma ye check wo mu passport minister Honorable Mustafa Idris ma wanimla ha na Sports Authority for no ahwe mbegu animu ase stadium so yatuma enipa afeti wo no enye se ball no kwa na afeti o ma mo beton ade adwadifo ba ha wo beton ade wo mo eton suo wo mo eye nuane tese nyoma kas twinipa ediba ekoba na eboa ema economy no etimi pagya kakra ema kuma se nsu hu sampa enyoma bi koso a wo nso enya ho mfaso fuldi yewo Sports Authority ya wonhwe fuldi so enti sensiesi bi wodmo a ye tra kosi biriku a ye ba football dem say park ne ye nti ye nko Morocco ana they should have seen all this long ago ne masiesi ansana ya when ya dey Ghana me hu say ye problem and say go to bi wo porto bi da wo ya say ye tra maka bi akotom ye tra ma biribi asem me nipa wu ice ansana etimi aduro nipa bi atanyo say ye nko feel got amoto ho aye Ghana for ade ya say da bia and da bia it is for the way say they should have done good to the what is that the for long ago ansana sa I can say yaba somewhere the ahmeti anodin yes ka say ntimi nsia kan ha bia ma esi normal bebre kwan e fan say football on bono Kumasi boy hotels omo di dwa I sort for ya ma me no mo tonton suo de we yamba no kakra we no nyina say aboye me nso me ton pa bo opposite main gate ya bobo na eboa me e ma me nso me nya dwa kama na mo ya sadio we nurse say ye yibo ye free say take normal bibria we fan say sika nyamu ni ade no ha adwene my sister why buy also boy kura na need that so ama wakofa nsa che say onim so on so ba be di dwa kama say nensan or the end football ayi for the Brahma man no man say ye di sifianom na second say intimacy aka wo bia any kwan so no e bi so mo a stadium we show mo sasa also mo hwe so ye no o mo nya adwuma ni yi stadium o mo da ma obi amana be ya asore wa ha o mo de anya say yese o mo de konya na sisi stadium no so na ni nyina so tutu e ka be 2 weeks a ye ni eyifoi Angola o se hwan for ba be ball e na me hu say o ma be je nyina so hwa park no so nya stadium mo tu na jejem so atiase e dis o mo ye free no ano no o mo da National Sports Council na no sebi o mo ye say as the asawa na gu o ma dwem na the stadium kakraka we ma say mo manage matena ho ama ya ba be enti say o mo yi di a no na be Kumasi no sports stadium we ball na di gi eni wa na so ma ba be ye free so mo de ko we fufura ene ye gi o mo a abiza bibie ne ho bi beka mo yi azia de na ye ka bibie ne ho ye ka aha de edi bebre me yuso okada eno ana me de hwa me ma ne meire ba omo bobo Kumasi ase ye nya adwuma ye pa ena ye se behwe ema ye nije nti ye sra omo bia omo ka so omo be ye free de ye sra omo a omo bebo na wa ase ena omo de kwa outside nso a hwe ka omo to normal nko yi na omo de kwa out na nyina ase ye omo ne ka nti ye be sra mpanyifo se nka omo hwa bibi na omo fa normal to yi na nka ye no born ye mo born Kumasi a na de hia se be ye de yi ya nya de yi a hwa na kwakwa ye ma ti de hia se mpanyifo no be ma omo ne da fom na omo hwa ye youth a ye hwa ball ne side ya ne se gi ball no ho no
ɔmo bɛhwɛ so a ɔmo bɛma de bia ya ne abɛgye Kumasi ase ball hwɛ because me ɔmo bɔ ball a ɛnam sɛ me ani gye ball ho nti ebi a metimi ba paake na me kɔhwɛ me paake na sɛ ɔmo pɔn ball na afei na adwuma no bɛyɛ dɛ ɛbi sɔre nti ɛbisira ɔmo sɛ kɛmpa ɔmo akyerɛ sɛ nka ɔmo yɛ dɛ ɔmo nhwɛ na ɔmo nsiesie ha na ɔyɛ mbɛhwɛ ball ne wɔ ha ma yɛ